Энэ бол Fede and Basca. Италиас Монгол руу дугуйтай аялж байгаа хос. Okay, let's break the rules. It's only 1 kilometer. It's not a 10 kilometer. It's nothing. Yeah, it's nothing. Control your brain. Тэн дүүрээс харагдчихээн. Тэгээд цагийн дараа буух юм байна. Бодвол энэ нөгөө тойрч мороод тэр бомб руугаа ороход цаг ордог. Амар сэлхтэй. За ийш харах хэрэгтэй. Yeah, let's stick it out. So scary. За ингээд бит хоёрын анх удаа ирж байгаа хоёулаа ирж үзээгүй ус. Өмнө нь бит хоёр дандаа очсон улсууд нэг нь юм уу эсвэл хоёулаа өмнө нь очиж үзсэн улсууд. За одоо ингээд энэ бол шив шин ус. Анх удаага хоёулаа ирж ийн хэл мэдгүй. За тэгээд албан болохоор албан хэлээр ярьдаг гэсэн. Тэгээд 20,000 км 20 хэдэн мянган км квадрат байсан. Монгол хэдрээс л хамаагүй жижигэн. Тэгээд 2.7 сая хүнтэй лек гэдэг үгэнд тэмдэг хэрэгэлдэг гэсэн. Тэгээд одоо бид хоёр бууж байгаа л мөнгө зөнгөө солиулна да. Тэгээд 4-5 өдөр усанд ороогүй. Усанд орох газар ч олдоогүй. Тэгээд одоо салхинд сайхан үнэр арилгана. Юу нөө суур иргэшилд очих өмнө жоохоо бэлтгэл. Тэгэхгүй өчигдөр бит хоёрын суужсан хэсгээр нэг жоох хүүхд явснаа. Ямар үнэртэй бэ? Бит хоёроо яана бит хоёроос юм үнэртэй тоомлоо. Яасан ч үгүй юм шиг байлээ. Балканы улсуудаа явж үзэхэнтэй. Yeah. Yeah, primi chilometri in terra albanese e primi ciclisti. E prima macchina sulla pista ciclabile. За өнөөдөр Албанд өнөө өглөө буугаад тэгээд сая бит хоёр гарч жоохон хүнс авлаа. Ирснийхаа дараа болохоор олон хоногийн дараа ус цасанд орж үнэр тонораасаа саллаа. Тэгээ сая Severхан. Эмэт Severхан. Сая угаалгын машинд угаах хувцснуудаа хийчээ. Тэгээд гарч жоохон хүнс аваад эргэж орж ирээд одоо ингэсгээд ойрынхоо хоол хийжтэй. Тэгээд би болохоор нэг жоохон тэмдэглэл биччихийгээ сууж ийн. Манай тоогооч сайхан залуу маань одоо оройныхоо идэж уух юмыг бэлдэж байгаа юм да, тийм ээ? Wow. Wow. Cheers. Nice. Nice. Oh my god. Huh. Not bad. Not bad. It sounds almost Arabic. Yeah.
Eccoci qua. Buon Santo Stefano a tutti. Siamo finalmente usciti da Durres e abbiamo fatto 33 km oggi, quindi non troppo. E l'avventura è iniziata, siamo veramente contenti. E tutti sembrano molto sorridenti e ospitali. Adesso siamo in cerca del nostro primo camp spot tra questi campi e ci stiamo fermando in anticipo oggi, vediamo se ci riusciamo. Sono le 2:45 per riprendere il ritmo dopo questi giorni di pausa. Posto tranquillo per la notte, sembra perfetto. Qualcuno però si è bagnato tutte le scarpe, vero Era? Oh Jana, oh my god, it is so heavy. Oh Jana. Left, Tony. This train is so weird though. Yeah. Look at this bridge, it's so scary. Yeah. On the river. Yeah, I'm not sure it's so safe to go. Siamo quasi arrivati alla nostra guest house, finalmente a Berat. Non siamo più soli. Babla house. There is. За сайн байцгаана уу. Бид хоёр Албаны Бират гэдэг хотод ирсэн байна. За тэгээд энэ болохоор нутгийн хүмүүс нь хамгийн гоё хот гэсэн. За тэнд бас айгүй гоё уул харагдаж байна. Тэгээд бид хоёр энэ хамгийн гоё хотыг нь үзэхээр ирлээ. Энэ болохоор хотынх нь цайз байгаа. Бират цайз гэдэг. Тэгээд энэ цайз нь доторх нь болохоор эдний өөрсдийнх нь хуучны Бират хот нэг нэ. Тэгээ 10 га талбайд ийм хот байгаа гинэ. Одоо энийг орж үзцгээе. Бид хоёр сая нэг 1 км алхаад гарч ирсэн чинь бүр айгүй халууцаад хамаг хүс гарч байна. Өглөөдөө наргүй байсан болохоор хүүтэн бах гэж утсан ч үгүй байна. Хоолны газар байна. Жох үнэтэй байна. The foods are 300, 400, 600 like. За ийм бүгдөө эсвэл ийм нэг үйлчлэгийн үзүүлээ бүр сурцсан. Бүгд их мэдлээл тэгэл баярлаа гэл. Албаны нохой зүгээр тий. Аха. Тэ нохоонууд нас гайгүй мөлий. Чөтөр фэдэ голбонд явж исэн чинь нэг албаны хүүхдэн гэсэн. Ийм далбан дээрх нь 2 толгойтой бүргэдийн зурагтай юм уу? Тэгээд энэ чинь бас ЮНЕСКОгийн нөгөө дэлхийн өвд бүртгэгдсэн хот юм бэлээ. Энэ хотод нь болохоор 30 сүм нэг моск гэсэн миний хуучин. Ингээд гудамд дандаа чулуугаар зам хийсэн бэлээ. Хот нь болохоор 2300 жилийн өмнө байсан гэсэн тийм баримт өгдөг гинэ. Гэхдээ энэ уруугаас ингээ алхаа явхад нэг тийм
эртний юугаар явж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж л байна л да. Хууч одоо хүмүүс энийг ингээл гүйдэг байсан баг таа ч гэж бодох шиг. Замд угаасаа тийм юу байхгүй мөлий. Хөнгүү газар гэж угаасаа байхгүй юм билээ л дээ. Монголоос өөр газар юм тийм байдаг юм шиг нөө би чи хөдөө явна гэл нөгөө хотоос хотооронд явахдаа би нэг тийм хээр талаар явах юм шиг л байн толгойд ерөөсөө тийм л дүр зураг бодгийг. Тэгэхдээ бодит байдлаар бит хоёр явахаар дандаа зүгээр хотоос ингээл нэг юм жижиг суурин дамжаал явсаргаал дараагийн хотод ирээ. Тэгж яваад гэдгийг. Wow. Wow. Okay, can you step a little bit back, please? Why? I didn't realize this is so tall. Can you stand a little bit here? Why, honey? Okay. Өндрөөс эди бижиж ийш гарыг гарч ирсэн. No. I'm leaving. Ийм өндөр гэж бодоогүй дээ манай. Энэ цайзынх нь юу юм бэ? Ханных нь хэсэг юм байна. За тэр доор бас хотынхаа зарим хэсэг харагдаж байна. 12 сарын 28 яа? Тий. Тэг чи энэ барыг одоо юу юм бэ? 100 гэж хэлэх юм чи арай хайш намар шиг л байна. Амар дулаахан. Тэгэхээр нэг сар маар ирсэн ч бас гайгүй юм шүү. Faleminderit. Тэр хуучных нь гүүр газрын зураг байсан гүүр тэр юм байна. Тэгээд энэ болохоор үндэснийх нь хэв шинжийг хадгалсан тэр нөгөө архитекторын барилгууд юм байна. Айгу олон цонхтой. Тэгээ энээс нь болоод 1000 цонхны хот гэж нэрлэдэг гэсэн. 1000 windows, City of 1000 windows. Wow, it looks very nice. Yeah. Quindi stiamo scendendo dalla strada più veloce per arrivare a Gorica, che sta lì giù. Ma stiamo prendendo praticamente la strada più pericolosa. Speriamo di farcela. Se vedete questo video è perché ce l'abbiamo fatta. Stiamo facendo un po' di trekking urbano. Praticamente siamo in centro città. Watch out, honey. Okay. Questo posto è abbastanza pericoloso. Бид хоёр яг уу азтай нь бол байнгын уулын утастай явдаг. Тэр нь яг уу ашигтай юм да. Fly me to the moon. Fly baby. Che this side, babe? Ягтай залах хүмүүс одоо ингээл товч замаар явъя гэсэн тэгээ. Явна да. Shortest Vito route. il zalco. Route. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo quasi a valle. Che spettacolo. Complimenti Berat, veramente. Бид хоёр энэ Google-с харж аваад энэ нэрсрээ айгуу сайн 4.9 оноотой харж ирлээ. Тэгээ энэ this is Albania яа. Yeah. Энэ Albani би юу пив юм байна. Тийм блонд шаргал би энийг ууж үзье. Энэ айгуу тийм шинэ. nice. Light. Энэ арай яа. За энэ бүгдөө Албаны үндэсний хоол нь. За тэгээ энэ болохоор тавикоси гэдэг хоньны махтай йогурт тарахтай л гэсэн. It's like өрөм нөө. Mintäsiga? Хайлмагч юм. Энийг тийм хайлмагч амттай юм. Энэ нь болохоор Венец гэдэг нэртэй дотроо бяцлаг махтай гэж ойлгосон. Йоо, амар өслөж хүмүүрхтэй хоол амар удаж. Нөө ямар сонь болох вэ? Махан дунд ороосон бяцлаг юм байна. Упс. Нийцэл шиг юм уу тийм махан байна.
Nice, yeah? Энэ хотынхын төв талбай юм шиг байна. Айгуу том гацууртай ийм газар ирлээ. Хажуугаар нь хүмүүс ингээд суугаад хоолонд идээ тоглож хүүхдүүдэд тоглох газар надтай байна. За энэ урд болохоор исламын сүм моск харагдаж байна. Мөрөглийнхэн дуудлага нь явж байна. Сонирм гоостай. Яг москийн өөдөөс хараад христийн сүм байна. Ингээл зэрэгцэл бич гэдэг юм байна. Мис сонирхолтой газар байна. Яа. 2 сая хоол идчихэд гарч ирээд итэм орж хідэн лек авчгаад тэгээ явж гин. Хамгийн хямдхан итэмийнх нь үнэ нь болохоор мөнгө авахд ер нь 500 лек юм байна. Тэр нь 5 евро. Мэдгүй одоо энэ баяр болохоор тэгж байгаа мó энэ хотоор нь явж байгаа машинд та нар амар ганган аваа. Дандаа амар үнэтэй машинууд явдаг. Яаж юм амар үнэтэй машин авд юм лөө? Цалин нь үн хямдхан юм шиг байсан. Энэ сүмэн дотор амар ганган юм байна. Энд ихтэй нөгөө Европт идэг христийн сүмүүдээс хамаагүй тийм нэг дулаахан мэдрэмжтэй. Арай жижигхэн болохоор сэтгэл юм лээ. Энэ өнөөдөр хурим болсон юм шиг байлээ. Interessante vedere come svolgono la messa. La giornata di oggi è arrivata al termine. Stiamo camminando verso la guest house. Adesso tutto sembra più carino. Le luci sono accese, abbiamo fatto una passeggiata in centro, abbiamo ritirato del contante e ci vediamo domani. Ciao! Prima salita albanese, bella ripida, tanto traffico, anche incazzato nero con un coglione. Due ragazzi che stavano lavorando sotto a un camion, mentre passavamo ci hanno abbaiato per metterci paura, sti infami. Sono tornato indietro, ma si sono comportati come se ci avessero avuto 12 anni e hanno negato, ovviamente. Comunque ci ho dato la carica per fare la salita, sti incazzatori. Ритм гарч ирлээ дээ. Анхны улаан. За орой дээр нь гарч ирлээ. Энэ дээш өгсөх зам нь шар бол жоохон хэцүү, улаан бол бүр хэцүү дээ. Тэгээ энэ улаан байсан. Улааныг бол төгсгөлийн ер нь төрөхгүй л бол арай л амжих байгаа юм. За одоо ингээд хоёр сая дэлгүүрийн гадаа зогсоод өдрийн хоолндоо идэх юм авлаа. Тэгээд гарч ирээ дугуйгаа хөдлөсөн чинь нэг сонин зураадсан чаа. Чиргүүлний дугуй нь гарчиж. Одоо дугуйгаас олгоос. Here we are with my friend. Yes, What's your name, my friend? Anduel. And he's 11 years old. Yeah? Are you? Yes, Or you tell me a lie? yes. Questa è una delle serate peggiori in assoluto. Traffico incredibile. Aria inquinata e irrespirabile. Salita bella accentuata. Fa freddo e buio. Una bella merda. Buongiorno, buongiorno. In diretta dall'Uliveto albanese. Siamo appena svegliati. Ieri sera abbiamo messo la tenda con il buio. È sempre una sorpresa. Abbiamo trovato un posto veramente carino, in mezzo alle olive. Non ha fatto così tanto freddo, anzi è stata una notte abbastanza asciutta. Eccoci qua.
Siamo a 20 km da Vlore e tra poco arriveremo in città e dobbiamo finire dei video, quindi abbiamo preso una stanza per la notte. Өглөө болгон манай хүн бол төрүүлж босоод юмаа янзалдаг байгаа. Би нарныхаа тусыг түрхэхээр майхандаа үлддэг. Нар гарч байна. Хүмүүс ирэхээс өмнө хүн амтаа харахаас өмнө бошуухан босч явах бодлоо. Одоо 7 өнгөрч байна. They're connected. Yeah, because that's when they have sex. You guys are ridiculous. You were barking, huh? You were barking, huh? No? It's true. Quella è una montagna di sale. Oppure una montagna di farina per un grande impasto per le fettuccine. Che ne pensate? Ингээд Албаны 3 хоттой ирлээ. Адриатик тэнгисийн ирдээ. Тойч мөр Адриатик тэнгисийн иргээс салхаа байсан юм байна. Өвлийн бүх сард тэнгисийн иргээс өгдөө. Another carcass, of course. Topaldo has advanced braking system. Oh, this road is so cute. Водолетни транспорти таи еду. Хоёрын Флоратын түн талбайд нэрлээ. Ийм хөшөө байт юм байна. Тэгээд сая нэг ахаар зураг дараасан чинь хоёрын дугуйгч оруулаад, дугуйгийн тал оруулаад, хөшөөгийн тал оруулаад. Бүгдийг нь тал тал. E dopo 4 giorni o 5 giorni di entroterra torniamo sulla costa adriatica. Going in. Buongiorno, buongiorno, buon anno a tutti. How do you say? Shinoniment? Shinoniment. Stiamo per lasciare Vlore. E ci stiamo dirigendo verso le montagne. Vediamo, oggi dovremmo avere un tunnel davanti a noi. Abbiamo praticamente scelto la giornata perfetta per metterci in sella e per fare questa salita bella lunga, dato che essendo il 1° gennaio per strada non c'è nessuno. Ieri hanno fatto tutti tardi e oggi stanno tutti a casa. Abbiamo preso questa stanza in mezzo a una periferia non tanto messa bene, diciamo. I proprietari di casa ci hanno portato tante pietanze e un paio di birre verso le 7 del pomeriggio. Che carino. Interesting. Very, very interesting place. Ah, yeah. I think we can go on the side, yeah. Wow, sta. Ci siamo decisi ad attraversare il tunnel. Mancano 13 km e poi ci avremo poco meno di 10 km di tunnel.
Siamo ad un bivio. C'è il cartello vietato alle biciclette. Ok, let's break the rules. Huh? Let's break the rules. Yeah, because we don't have choice. Or we go and freeze on the mountain. Please go back. Stop. Go back. I'm here, honey. Buongiorno. Come sta? Bene, bene. È obbligatorio, non puoi passare là. Lo so, ma come facciamo? È difficile. Perché è troppo pericoloso se passi là. Se succede qualcosa poi... Ma è in discesa, vero? No, non è problema di sé. Però se a te ti vedono la telecamera, poi io devo andare da lavoro. Questo è il problema. Che non c'è nessuno per parlare adesso. Questo il direttore è qualcuno. Grazie. Oh là, entri dove vuoi. Là, Dove là. vuoi, sì. Nice. We got private tunnel, honey. This one is not finished. Look, there is ice thing on top. Crazy. Entrance thing. Keep going, eh? Yeah, we stopped and we discussed. Wow, era. Siamo appena usciti dalla galleria e il ragazzo dall'altra parte, dal megafono, ci ha detto: buon viaggio ragazzi, buon viaggio. Ah, sole. Ah, che spettacolo. Wow. Maybe we should do the video like this, no? За, grazie. Одоо л юм хэлээд юм. Жин гэж болохгүй. Let's go camping. Oh wow, that's so cool. It's so nice this. We can do it, honey. This is nothing. So easy. Okay, pause. Basha. It's only 1 kilometer. It's not a 10 kilometer. It's just 1 kilometer of our life. Yeah, That's nothing. yeah, it's nothing. Control your brain. This is nothing. This is downhill. Then why are we pushing, honey? Yeah, the 10% is not even started. It's in 200 meters, yeah? Yeah, I think 10% is up there. Actually, today we walked. Yeah. You want more keys, huh?
questa strada ha il semaforo. This is our life. Questa è la nostra vita. Dopo una giornata in salita, finalmente la discesa. Donkey by this street, was it? Hello guys. Yui. And look at this. We are under the moonlight. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, dopo un'incredibile salita e un'incredibile discesa, o multiple, diciamo, siamo arrivati finalmente. Qui ci fermeremo circa un mese per passare il mese più freddo. Potje fundit si akun pranver Fjarløt tua